Usim ngebatok niyo. Ingangon ko di hanja busukur kadu pasti usim kadu tilia buyun muni segadi. Wah kupi wat bunja banding ke tahun nambi asing setek ngeka kejuju tugu sari. Idang ngebatok niyo manakgam kahut ku mawai kedi rangok kadu pandai kelikut. Ngis muni di rupok nyucun tarung mak sakut ngahakau wat bungapo hepa dikena kuyut. Kak kajo yuk peralu muka ngagaduh kaci sejak tanda seliu kaya mesok kebunyi tanda wat jamaliu pipak mak gahasani wat tenang na disapu mana bakong hari agat kain ronda disanwat kasa suko ngepi anok pelawa bunjak nahas tibato api ngebari mula waktu lain sekabok ikut nekam berjaga guai tian sepunyo Alaya tian pandai waktu nakano lagi. Kak kaya yado camai kam kindo ngakau jari. Bela semok dipakai tenupuh di jadudi. Lupa lakun penakai mawan siwan lagi. Ano dia puari cerita kamjak barat. Bahong wat kega kopi kabah mak kebabuat. Setok berhati-hati kalau tulus nyelaman. Berkah buyun gaca ini hasil nekham meningkat. Lambar 3 Mei 2024 Azwar Halim Putra Barnas Pus Kidung Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lapung Barat. Usim ngebatok niyo. Ingangon ko di hanja busukur kadu pasti usim kadu tilia buyun muni segadi. Buah kupi wat bunja banding ke tahun nambi asing setek ngayaka kejuju tugu sari. Idang ngebatok niyo manakgam kahut ku mawai kedi rangok kadu pandai telikut. Ngis muni di rupok nyucun karung mak sakut ngahakau wat bungapo hepa dikena kuyut. Kak kajo yuk peralu muka ngagaduh kaci sejak tanda seliu kaya mesok kebunyi tanda wat jamaliu kipak mak gahasani wat tenang na disapu mana bakong hari hagat kain ronda disanwat kasa suko ngepi anok pelawa bunjak nahas tibato api ngebari mula waktu lain sekabok likut nekham berjaga guai tian sepunyo kalaya tian pandai waktu nakano lagi kak kaya yado camai kam kindo ngakau jari bela semok dipakai tenupuh di jadudi nupak lakun penakai mawan siwan lagi kano dia puari cerita kamjak barat bahong wat kega kopi kabah mak kebabuat setok berhati-hati kalau tulus nyelaman berkah buyun gaca ini hasil nekham meningkat. Lambar 3 Mei 2024 Azwar Halim Putra Barnas Pus Kidung Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lapung Barat. Usim ngebatok niyo.